Hadian ke jingnang sapriang state berkejing pur jong kejing pang COVID-19 hakeleng kisnong kitau kam tam kebalio ban besuk ru wadah kisnong nong kendong hak distrik Riboy. Hendrai kedor bar kisnong retiang kabadi kisnong kabal syak tak bah kelami syak kemat rengkat kinong syong kisnong ban senyang lang kumno ban penmi kejing don kam jong kitu kibangat dengan kejing pang bat kituru kibahap ban syong penkerpang hak dengan kisnong. Kumbalong menta kisnong retiang hak distrik Riboy kala syak penhap hapok ka containment zone. Bat lamana teng e kinong syong kisnong bakin buram mikijing betha jong kesorkar bat ketenat kakot kakya bat kania kelebu jeng e sikadai kinong elam kisnong. Bat kinong syong kisnong ban penbit penbiang kijing non kam hak liang ki marba mardi bat kiwe kijing non kam. Hendrai klam daduk mensiam kinong elam kisnong lembat ki komiti beper kumjo kinong syong kisnong. Kelami syakmat ban ai kijing trailang daga basenyang kat bala daga pisah newat ki marba mardi ban penbiang gitu kibayo e kijing pang COVID-19. Halor kania nakaliang UMDC kemau hati uba Charles Marngar ulalit ban jengo e kisnong ban ai mensiam kinong syong kisnong ba ulapen pauru e kijing sngok men ban saki ba kum gan kisnong galapen I ya kanok sa kababha. Ban tenrong lem kijing kit kli ban pet kijing don kam jong kitu kibayo e kijing pang COVID-19 bat kitu kibahap ban syong penkerpang ya ladia. Habang ngilat aying joki ong ba pipi ban syong penkerpang lade namar ba pidai ki primary contact jong ni positive case ka jubab ka bangiyo naki kalong ba ngin syong ngin kamu epi tang ba pihak ban penbiang ya ka bam kejongi ki tengi tu nang nong iyo ta ka bam jupi habang pihak syong tade mo pi ban ai ka bam yangi kata ka ka jubab ka bayo nang ni ki ying ki ba hab ban syong penkerpang lade tenak tak ada ukiong haba pimdan tebali pi pak syong ngi ong ba kane kade ka protokol jong sorkar ka ba wan yen nadu na jrong ngi de tang sunong kinong yetu epi andre ka direction ni kawan nak sorkar ba pihak ban syong kerpang tigong pan nak sorkar ayengi ki ong kumta tengi pan ngi yetu ba nakaliang ka sorkar kam don ni ge jingiram hadu menta ka syong ngi api bat ka syong hi hangi snong nakata kadaw pihak ban pentungu ilade ban syong haying kat kebangila yang mentah sipor ngin penbiang hi nakaliang jok snong tinga kwa ban keren hang ni nak benta kipai ba no snong jong ka konsensi mawati borok boy shwa ba ngin ye kendo iki jeng ngam kwa ba kinong snong ki jong kin ye kendo iki jeng belenga ong kumta namar ba pi ha ka jeng long jeng man kar kom nget ke jong yu khasi ngidon sibun ki jeng kidon ki baong ba ka khlam yu kata haduk mentah tikidon ki ba septing siba palat ro tapi ikan ni ke jeng don lang jong boro arliang ki banget bat ki banget ke penmi ke jeng keluma ten retang ka we ngaswa banong ni kalong ba lada nakaliang jong kisnong kinong snong jong ngim sem khia kan bu ki jeng ngan poi suka poin ke bangamot banong ngasul tamat bandan hang ni kisnor tiang hang ni kisnor tiang ni kelalong ka we ke nuksa nakamantaki we kisno marsenja masendan ki bayo positif kinong elam snong kilai ban kendo itu bilong yo yang ba pihak ban syong ban penkerpang ya lade tikilong yang ba play ke jingdok ke jingkerdo ki kran ki ong ba dangi syong mangina ngin yo bang tege ba song tenat kalong ba ke snor tiang ni ka ong bang ngin ai mangi ke jing bang habadan sawing sanyeng ki ba positif ni so thuk ba snong kadang la kena kaliang ke snong ki ong ngin penbiang mangi ke ba song tenat kalong ba sobat ai kublai gerpang ya kene kisnong ni yaru rang ba snong kinong kit kam snong kit khat jong ni ke covid management committee ki bala sim kya ki pen bana snong ki ong ye ki pai ba nong snong so bahaban ye sailam bangin yarap ikini kilong ye kena kaliang jong ki nong snong ru baro ki lai sei ki loj kala mi sibon ke pisah bat mde tang ke pisah kidan ki monra dok khau kidan ki monra do jur nakaliang jonga hai jingerap ibarat ilong tang jing ai ibarat hendrai ngayu I baka baboni ke jingerap kadai para maki parasno tika eke bomot ban ong ni kolong bala dadang don saw yang landasan yang kiba ngilabu yaki ban penkerpang kadang sup yang iban tek laka naik up adu ba kinabon ki positive cases kenang ba kajing sapriang jong ni kunyang jingpang kanom purstat tikan ni kadai kan nuksa nam taki wei kinong song snong kilong yeng haba kisong pan kerpang kidon kam ke jingbam kisong si pos ngi khat san sing na ikin yo jingbam
Jadi senang berok kue ngasutu bahkan nomdan jing banyarap lam. Jadi nak kata kadau yang ai gini kubur sabarok kinong senang hapok ke konsumsi. Pikir lupa nado mentah, penkrek lupa. Senang bagi ni jing kini meja.